Kohimen ko pada ngia lumlang saudong jong kane katuan katupan ha kane kasni pale bakui ban ken mau ya ka jingit ka bapalat liang jenguble na ka benta jumi kane kalong gasni ka bakui nadu minta gasni nila yarum ha ka jingtuai trutum ha ka bangi pusan jiliu ya ka jimmaya jang ka jingi jumutrai na ka benta jumi kabala penpau ha u Jesus Christ wala da nim shimlala banya shimentana ha ki yingkanta ha ki yimane minang duwai na ki yinga sem jumi ayu try minang pensle ingi baro da ka jingi ka jumu da ka bor jang ka yukrish bakui da ka bor jang ka jinglong linta kababula IT shakabala bu ya ka jing tumu jampi hakane kasni kabakui ayu try na pen kantang yapi yaki ka sem jampi ayu try na pen kantang ya ka ri barokawai ya ka parte barokawai da ka bor jang ka jing shashitang ka jumu unang palay luit ini ha kerteng uppa badukun badumen simbaku Amen. Kajingai jengu trai jengi uji sukri bad kajingi jengu blai lembar kajingi asulak jengu men simbaku ikindon rengka bati Batiro. hakane kasni kabakui hakane kasni pale bakui tonginan duwai hautrai nadu kadonyo kotrai pen kuit egiru da ka jing shashitam jame hakaba mela sweng ya ka yukirish bakui banya don lang batni hadu bawai no akapartai hakaba mela ikai yemi ben I markelia ka hukum ka batimai ka babala ai kami ko Jesu ni panmak name naga benda baur ki pop ke bangilale persha ya ka jingku jang ka yukirish bakui ya ki por bangila pediam bam hak yami ya ki por bangila case din ya ka yukirish bakui ya ki por ngimshim lai ya ki parabri kumpamala hukum yani ban I nila dapta ke jimpeshni ke jimpeta ke jimpe hoi jing tharais ni nila lorni persha ya ke be kalan dao kalan nongre nila benja burong ya bunmun da ka tin ka telejo ko Jesu don bon gi pop ki bangela le persha ya ka jingit ka jame ya ka hukum jame ban hakane ka kelitma ko himmen ko para toginong paina shaw Jesu da ka jing da ka ba da ka jing so si hapochen
Daga jingrais kabas kem ban kerla kabamut. Kam tame ha uniusne. Ha kabangin pat yolan. Banyalum lang kroi. Saudong jagatuan katupa. Banya shimenta kumpaju dong manusne ban shimenta. Lang ha kene ke jingle dia. Endai ha kabashang hai ing kasem japi. Trang na do kadano. Naga benta uji suaka yukesh bakoi. Naga benta ka jingi kapawala ki kai. Ayu try punampen kui yeni sange shipo. Snosia ki pop baro ki pangilane. Snosia baro ki jingle panachami. Kotrai Jisu perlait in yengi nagi pop baro ki pangilale pen kui yengi na bar ki jing tengin jang ka pop ka badar ka po jani pen sai kui yengi dagas namba kar dor jame bangin dum lam ki bak kui par ban sashasi ban mane yame ban yakendu yame ha kene ka yukerish pa kui nga pla ha umle badan por bano bale kami ko himen ko para bangale ko shikunke daga chimurha daga kitim pada kikam pada chimle kre daga chimle pala jaga daga chimle pala jaga daga chimle pala bakrau e jaga namar kata nakarpaniya kamaiya bakui kawayaisa katesati yahi angel bakiri kui Banyapi ko himen ko para banduay na kabendachana ha utray ublay jani ublay badan bor barawan nitsani yani badandala mapi ki pop jani unyalam yani shaka jingim bam jukut Amen.
tu yang kajing kerbau tu sâu sân ai yangi ngày tâm ba mi baku ai tâm ba mi utra uai ba kim tâm ba mi koji su Chris mami baya nong de ha ching ya long ka we ba du men sim ba ku ha ga burong ku ba Tongin nia duwai ko himmen ko pada ha kane kasni pale bakoi ha ka bangistam ya ka trudum joga thayo bakoi ban ben kre ne ka benda ka paska sni utrai ha ka bau Jesu lajja sni Jimmy Paju Chris ninang IT ya baro ka jingang note ka jumi ni don born ke benda ka bangide banjo ki bangide ban light nui da ka bo jo Jesus Chris IT kita ki benda baro how try benda duai ru ba pinang kam I ya Jesus ha ka Eucharist bakui Tuwairu kam kerpang nagabenda kilindo baro jong kabala. Kaneru kadong kasni bangi reke ya kasni burong jong ka jinglong lindo. Tuwai nagabenda bar lindo kibasno marway kibasno kenja na marondon pai rengkat baki. Banshimenda haka Eucharist bakui kam kerpang haka ne kasni. Ayo try Jesu un yai sa rengkat baki baro hakane ka porjang ka lockdown ayo try unang pensle shushu yaki kenapa kindupla banai yau Jesu ya pi baro ha baro ke jingle ni yang kabaki pelo Niya lumlang koblay nagabenda ka jingkaway mi bakentang tang hakaba ukun balaka marway jame hamar baun sa IT no yalade shaka jingya wala penkam di shijunam hakabalang yaka jinkiniya kabatimay baka jingkaway jangka jingi jamu तो आई नी करपान बा नाकक कने का जिंग माया बकराव निल्ला बंतोंग या का जिंग पूरा का जिंगी बा का जिंगी दा उतराय जिंगी व जीसु क्रिस्तु कौन जमे उबाइम बड़ो बसंशा रेंका बदमे हा का जिंगे लाउ कवे जंगमें सीम बकोई उवे उबले जनों ला जनों Amen. Kajing puli lagi kitab Exodus. Kalau maka ar katkot kebanengkong adu kopra bakadway adu karsau. Utrai ulang kerana Moses paku Aaron hari Egypt. Uni unai usalong nakabenta jompi. Basdan ya kiwai pat kibrai. Usalong unai banengkong jom kastem nakabenta jompi. Kiatu haupai Israel baro. Bahakasni ka basipo jong ni bunai way pa way urang ba unsim way ko namrot nakapenta lakaying kayin
uwe ku nomrot man ka kman yeng lada kano ka yeng ka kendiat priu kat uwe ku nomrot te uta orang ba unia solang parlo upa marjan yeng pan piang priu kat no uwe ula pan bam pen kenya uta ku nomrot ukhu nomrot jompi udai panong batlem ushenrang ubala sisnem ka arta pila usieni nakilang rot ne kibla penri ya adu kasni ka bakat saw jomni bunai tat enda baro lang ki pai pa Israel kin ya penia yala kiblang janwe nang ta kin shin kendiat kasnam berkelan ya ka hakiting syaukat baro aryang bak hakli jengkang joking hakiba kiba meki kin ba me ka drop kata kami susang pada kubu kelam tiat pada jur thang kin ya ba me ka kin ba me ka kene kerukom pada panpo akasengkai ki juti ya ki jat pada jingju halakakti pilai ban bam kerke ya ka kalong ka paskha jumtrai ha kata kami nyai limba ke Egypt dengan syoyat yang kun kombaro hari Egypt ujung ubriu ujung merat ya kiblai Egypt baro ngan setian bisar naba ngalong trai kasnam hakiying bapisong kalong katak nakabenta jumpi habang ayu iya kasnam and yai light na pi but en one here kano kajing pistom ban penjot ya pi habang asyok ya kari Egypt kanai kasni kan salong kasni jikan mau nakabenta jumpi but pidai ban rakhe ya kakum kenyam karukom mau trai pateng lah pateng pidai ban rakhe ya ka kum ka hukum kawashi juno kaktir jum trai Iswawo yang play. Simpulin eksiti meningkong syaki korin menang pakat way dekat Arab ulai atau Arab mondre. Ngalayo pedian nautrai ya kata kebang ngala IT pateng api kata kalau bau trai jisu ha kata kami baladino yau ulah sim yau pu badak ba ainu ulah kedia bat ulah ang toshim bat toba kane kalong kamet jonga ya keba NID na kebenta jompi tolek ya kane banken mau ya kumju ya ke kuriru anda ulala bang ong
kane ka kuri kalong ka jutang ko thamai ha ka snam junga kata sin ba phindi tole yakane ban ken mau yana namar kata sin ba phibam yau nu pu ba phindi ya ka kuri phin pen menta ya ka ji yap trai tat hadu pa unuban các ti nu trai Isuamu ya ulay. Ya roh yutrai, u Christ Jesus, yang join mansaka gospel jong ngan ai pi kahukum mathamai ong utrai, papingiin markeliang kumba ngana it yepi. Ya roh yutrai, u Christ Jesus, yang join mansaka gospel jong Utrayun don rengkat bakti. Renggar papiro, Kajing pulih na ka gospel bakut ka kumuyani. kapurong hami kutrai. Kalong kasni shua ka paska. Ujisu ulatip baka porjangu kalapoy. Ba ude ban ino ya kane kaparte badban lesha upa. Ulaju yala ki jong ki baladon ha kaparte. Henry minta unsa peni ba yaki hadu kabakul. Ujisu bakisenran jamu kidang yabam jamin uksuit ulala tersu hakadonod ujudas ukon jamu usimon iskariot ba undino ya ujisu ulatip ba ulawan na uble but ba unsulay pai siya uble ulatip ba upa ula aiti ya kiye baro hakabor jamu te ulayang nakatakat jammi ula loy ya ka jain ko bat ula shimbia da ka jain na singkai nanta ula te ha ka dabo bat ula stam bansai ya ki kejat jongi sendran jamu bat banyat penrekian ya ki da ka taulia kaba ula shimbia. Haba boy kakendi u Simon Petrus uni ula om hau mensai dia kikejat janga kenran ujis ula juba pimtip menta yakaba ngale Henry pensatip hadin u Petrus ula penek lano ru'en menam side ya kikejat janga lada ngam side ya kikejat jampi la juba ujis pinom long shu usinran janga usiman Petrus ula juba kokinran what side tang ya kikejat janga haba kumda to side yenga bakti bakliru ujisu ula paikti uta ubalasu ula kuit na dong shadong but don kam ban side yalade laitang ya kikija pi baro pilong ki ba kuit ba baro laitang uwe ujisu ula tiplupa uye ubandi no yavu nakata ula mapi baro laitang uwe
pilam kibakui. Yenda ulala sait ya kikejat jengki, ujis ula kubian ya kejainku, ula daipai shala kejaka hakami badula keli. Pisngautu ya kaba ngalale hapi, pikot ya nga unang hikai badu kindran. Bat kalong kabade nama ngalong shisha. Te lada manga ukindran unang hikai ngalasai eki kejat jampi biru pideben yasai kejat markelian. Ngala ayapi kanuksa bakumba ngalale yapi biru pinle kumju. Ka gospel jangutrai Kacinya roya biku kres. Ko himen ko para bai hautrai Jesus Christ. Nga ai ko ble sngi buram basuk iapi barom. Kane kade ka sngi buram jong ka banam. Kane kade ka sngi buram jong ka Eucharis bakui. Kane kade ka sngi buram jong lindo soble. Kane kalong ka sngi buram jong iwe pa iwe. Nama ngi ngilong ki kun jong ka Eucharis bakui. Ngi kon haka pareng yang kenega sni mondi Thursday. Sni pale bakui. Mondi kaba mod hukum. Yaka sni kaba uble ula ai hukum yegi. Ngila yosno naka jimpule beniko naka kitab Exodus. Kumno uble ula bata yaki pai di Israel bandrake yaka Pascha. Pascha nagabenda jongi pai di Israel kalalam kasni bakinang ay tilot pura yalate badang kinmao ya ka jingi jongo bale bau tumu ban perlai lu dia ki na ka jinglom rao jong ka po bar ka jinglai lu na ka jingi am badu jisu pat ula ai hani ya ka Eucharis pakui lemba ka jingai ti yalate ban perlait yegi nakapo ka Eucharis pakui kalalom shisha ka jingkan mau jong ka jingsha shitom jogo Jesus Christ ka jingiam jogo Jesus Christ ban ka jingmi pa jogo Jesus Christ ujisu ukul lambro jogo belai ula kalalom ka langkinia naga benda jongi bangin dup iyo jinglai lui bangin dup iyo jingma iki pop bar ujisu ula hukum ya ki apostol ban le ya kane kum ka jingkan mau jong jingkan mau jong ka jingi jong ban ya kane kasni ngiram ya beteng ban komu ya ka hukum jong boleh ha ka bangi duai how try ba unduk nang ai shushu yegi ya kane ka jingai hoi ko himmen ko para da ka jing sisha pi baro pi de bandon hala ka jongka ka yim mane ha ka yim mane kentang ha ka yim mane parish rangka bat lindo henre minta usnem ulong usnem uba kam kerpang lese naga benda jongi pihaban shanghai ngi kilindo ngi deban perlong iha kaneka mas bakui kalang mapi kalang sait eki kijat jompi naga benda jongi ban sait eki kijat jompi kalong ka ere kaye kabahi kaya ni ban pendrit yalade lese kalalong ru kapor banginang kinmau ya ki jingdo na ka jingtalot jongi ban pan mabru napi ki pai jogo blai Henry minta usnem
ngi kilindok ngimdon kum kita kilan nama pi ki pai pi shong hala ki hingga senjopi kane kalau ka ere ka e ka pins ngosi yani pins no kenja yani kilindok kalam ma pi ki pai ngis no tli hoi nginang ira ban pule ya kamas Henry kata ka jingkumen kabangi shaidon ban yoi ya pi yu pai jungu belai kam don shu hakane ka sni hakane ka jepi ngidon kam ban ngautu hado katno kabakardo mapi ibe pa ibe haka jinya de jobi bat ka balang bat ka sakramen bat ka eucharist bakui kade ban penkan mau kade ban pensngautu kade ban perlom ya pi ban puson jiliu hado katno pi miss yao jisu Milaban non, I miss you, Jesus. Na miss ya me ko Jesu hakane ke janmi. A great miss. Ke jindu bakrao minta kasni na kabitajo. Bon sin lese. Haba kilindo ke penpana ke tari ya ke porban perlong ya ka mas bakui akas ni pale bakui guna pedang jompi pi lektre pi wan pai na ka jingtre pi lapor ban wan shed shaka mas bakui pi ken kordor tang kas ni toding bakui Henry kas ni pale bakui kalam ka bakam kordor na ka binta jungi ki kun Catholic namar ka Eucharist bakui namar ka jinglong lindong namar ka hukum ka bautrai ula ai hangi banya ek markalia te bona pdeng jogi ngim ju yai lemba kane ka sni ngim ju yai lemba kane ka bor pat ka jinga ye jogi ne ka sni ni khlet shi khlet lese ni keisti ne ngim paton jings na wotu kumbangi de bandon ko himen ko para Larangi peit no, pai no, shaga jimpule banikong, sashasi, ngila bayu. Hamda utrai ula batay ki, bakide bandon ka jinyat tali. But kin sanang bam lang. Kin sanang bam, na upu kelantia. Upu kelantia. Kalau kumno, upu kelantia. Kaya gaji mudja gane upu kalam tia. Tia ulong uye uba ai yaga bor ha pureu. Henry haba ngim klai yang tia kalalong upu ba kam kui nama tia turung ilaban nong ni yusno ladangis asngapi gaji nika jo Jesu ulang maham ye biru. Na kabankiar na kitiap jom ki Herodias na ki Parisi tiap jugi kai kata ka jingmur jung tiap ka bau Jesua kane kalau ke jingsen yu ka balawan wan rum hangi haba wo blai ula on ya ki pai Israel pide ban shet upu kalam tiap ka ba mod ya ka ba pile kalong kade balong ka ba kui pide ban veng no na pia ka po pide ban im ya ka jingim ka ba kui Larangi pai no shaka gospel mintakaski u Jesu ula bibaro pelong ki bakui light no way na padang jombi ula biktia na padang jombi ushat upu batia upu badon tia kadwing wood kila shat upu kalam tia Henry na padang jombi ula shat ya upu badon tia mano badayuta udayu Judas Tegu Jesu bibaro pelong ki bakui light no way habangi bidya ka bob janga parte habangi ngopha ka jinsni janga parte habangi ngopha ka jimli basni janga parte habangi kintai but ni jingai na ka jingir ka jango bole ngidang le ayu gishet upu badon tia Kaya ka ba o Jesu kamilan lente nani bangin siyat no upo
upu kelantia kalong ke jingkuit mensiam joni. Upu kelantia kalong kabangilai na baro keneka jingam nurjo ke partai. Wana kata Jisu ula penkre yaki apostol. Ula penrit yala de hakama ki apostol badula stamban sai ki jajoki. Bad ni usno ya kajinya keren jagu Jisu balu Petrus aka gospel nenda kasni. Petrus uang memde ban sai ki jajoka. Kenrat. Baru Jisu uang lanangam sai ki jat bendon benda ye banda. Baru Petrus ulang ladang kumda pensum no ya na ko Jisu. Pensum no ya na namar ngako bandon ka benda ba pura batme. Ladang met sai tangi ki jajonga ngamdon ka benda ba pura. Andre ladang me pensum ya ngalong kawai batme. Kajim parkan jumu Petrus. Namar ngitip Petrus ula I bar boria Jisu. Laik no ka jintolot jumu na ki posha ki por. Namar ke jingit ula pensum no ya Andre Jisu pan ula kran syai kadar iau Petrus ude ban lokum no. Badulang udang ki kai ya kawe ke jingi kai ka bakongsan. Lada pisnga bha ya ka jingpule minta kasni haka gospel pila yosno ayu. O Jisu ula yit ya upa. O Jisu ula yit ya upa jumu. Uladon ka jingit ya upa haka juga por uladon ru ya ka jingit ya ki sinranjo ulayid ya ka partai namar ka jindon jogi sinranjo ulayid ya upa namar de mau ulapa kabamud ya ka jingit jogo Jisu kaladon na kabenda ki apostol na kabenda ki sinranjo bar haka juga por Jisu la idru ya upa te shimkwa ban yino ya no kadang ke cinta na ka cinto nur ka mensiam upau dan tanyawu na baneng ke sinran ke dan kring yawu na ka parte kumba belaban mudur kawai ka kti kadon ha kti jogupa kawai pa kti kadon ha kti jogi sinran baro arliam ke dan tanno yaw Jisu ko Jisu memde balle upau ko kun kalabiang ka porwan no shaka te kumno Jisu don hapaden kane tamba Jisu ulalo ubalai ubadap daga jingi uladap daga jingi ya ki apostol ya ke sinranjo akaju kepot uladap daga jingi ya upa baru armo kita tu Jisu umshim ko ban yino yano te ban tamsneng ya uparu nuchu ban kentai ya ki apostol ru ubabai usnosi palat namarulai ya ki te ulayo ya ka jingmud kabakui ban dia ki apostol ban dia upa te ula yo bor na marka tino balai ka Jisu don ka bor ublai ula aya ka bor ha Jisu ula ban rai ula ban le kano ka kam na maru pa ula ai lut ka bor na maru pa ula ai lut ya ka bor ha Jisu ula yo ya ka jing start ha wo ula lekum no ula seng no ka yukish kabamud ka yukish bakui kalam ka tak ka shinjo ka jingi ba unum kwa banino marwe ya ke sinran ya ke ba ula ulabu ya ke yukish bakui badu de ben lai pai shaupa na maru upa taka yukish bakui kalam ka talong ka ba penya kandu yani ya ka ne ke jingi ka jogo te kalau kumno ko himen ko para ladapi ya jingai na kane ki ukirish bakui kumno pilaban yo man ya ke jingi jugu ble kumno pilaban yo man ya ke jingi jugu Jisu don ngayos no bon gi bru kiyo laranga shanghai minta kilindo baro kiyo shanghai wadung manshu kemas bakui namar ni haban ko ngu ya ke saka lagumda ngakin mau ngaelade ki ngabarabor ngachai kindu yiki bru banman ukirish bakui Jisu rula sya ki kinari tin mansha minta mi habano wadnum wansha yimane shongko bhayi kam shimud hadin palalait na ka lockdown pilabano ani ngilam lin palat pan shong hayi minta larang lai jinya semru kam le nama kabalang kahikai kumno shong hayi
in kadon ka jimma ngin snautu bakala ladang ngim par snautu kaya ka jimmur jo ka jigi khai jo Jisu ka Eucharist bakui kalong ka bo kalong ka sacrament ka ba penyakendu yengi padu Jisu ka ba penyakendu yengi padu pa ka ba penyate bajan pad Jisu pad mangi iwei paiwei tenaga taga daw Jisu ula tau ya kanek da ka jingstan ya ka Eucharist bakui da ka ba yo jimbik nau pa baru paru ula snautu ban penyade bani dan kawe kelindi bagi don kalau ka jingkin ya kalau ka Eucharist bakui tenaga taga daw hakene ka sgi habang irke ya ka sgi buro Jom ke Eucharist bakui sgi burom jom ke lindo ngide ban dia Jisu kam janai banya ka paminchua but ngidon kam smutur da ka wai pa ka bentang ala om kade ka sgi burom jom ke lindo but larapi pe Jisu lalaikum no ula shim ya ka taulia but ula te ula shimpia ya kane nanda ula dem hakamaki apostol ke sinran jomo but ula sai ki kija lada pipaino shaka kitab Leviticus kaba pra Hindu pinsayoi shua bau Moses untung yaki apostol shua bau untung but pensken ya ki lindo haran but ki ingasem jomu ula shin ya ka dabor dap da ka but ula sai kuitno ya ki kejab jomu aran but ki kunjo Badu Moses ulalong unong yalam jogi pai Israel. Ya Jisu pat ni God minta ulang Moses batimai. Tekai ke jimur jogane. Aba Jisu la sai de ki judge jogi apostol ki sinran jogu Jisu penskem iya ka jinglong lindo. Jisu penskem iya ka jinglong lindo. Dan bon di beriu ki kran persya ya ka balang. Siya panggil lindo. Siapanga jinglong lindo ha kabalam Catholic Henry gineban smutu nakane ka jimpule ba Jisu hi umur ban perlong ya ki apostol kum lindo ban sakinia kapamur ka jinglong lindo kalong kabagongsan ya ka jinyai peteng ya ka ba Moses ulale lale da Jisu da ka basai ki kejat jogi sintranjo ka jinglong lindo kabalang kabagongsan haka jingim tengide bandon ka jingin ya kabala nama ka jinglong lindo bandon haka bala kalang ka jinglong lindo ngimdon kabala kanumla bandon kano kapor lesengi om ngimdon masu henry hamalla ki imane ki lindo ki dam pule mas nakabenda jopi kanumdon jingkot ya ka mas bakui tak ado ulindo lindo baro jangga pertek kiliaplu hadu bandandon ke lindo haka jingim jongi haka perte baro kawe ngin sadon ru ya ki mas bakwe warnada pim shimlala ban yashimenta haka mas markuma ki mas ki jimpule ki jinkinia mas kadang yai peteng haka bala naga tagadao ngim deben dimshu ngireben shanya no hau Jisu ngireben id no Jisu baru Jisu unsawan hapo jongi unsawan hapadang jongi ban pernai lo diani nakane jing songsi jongi ru hakane ka janmi ko himan ko bara tonginang duai hau Jisu ko Jisu me ubala penyade me ubala yi dia nga adukatne ngaru nga koloi ban yi dia me ngaru nga pendi mahya ka jingim ka jonga ngaru nga pendi mahya ka jingate jonga bat ka balam bat ka jinglong lindo Banda duai nagabenta ke lindo, ka duai nagabenta ka bala, nganu duai nagabenta ki to kibriu, ki bakendai ya ka Eucharist bakui, kalandas nautu, kaya ka jingkar dor jongkane. Ko Jisu penting mai ka jingin jonga, kapri kala ki kumanjopi, duai na do ka donun, bau Jisu unsanang penting mai yani hakane kasni, hakane kas janni, wat lada ngimla banwan shaw Jisu. Ban shimmenta ya ka Eucharist bakui haka ba shimmenta ya ki Eucharist bakui kabangidang yoi haka YouTube haka TV haka live program nginang penting ma ya ka jingim nginang yo ma ya ka bor Jisu bai karko karta yani haka ne kasni pale bakui
Haka mamela sangya ke Eucharist bakui kum kedap ka shinja ka jingin yegi. Bamenum kwa ben ino yegi. Wat mindaru habangi sakut halakin gasem. Haka jingsgo kenja. Ngangiskem memtre ben ino yegi. Men sawan haka. Ben penyade badna da kabor jangkane ke Eucharist bakui. Ben sole shoyin ya ka donut ka mensiam jaga ko Jesu. Da kabor jangkane ke Eucharist bakui. Da kabor jangkane ka sni ka bakui. Da kabor jangkane ka hukum ka bamela ayegi ben ya it markeliang. Instant ben mai ka jingim jugi. Nginum paishu sya ke jingsniu ka bangi syaitim. Ben mai ko Jesu. Berdut nagi ko Jesu ya bar ke dao jemupu. Tiap kabangila shed bunsi da kapok. Banginan wan pai sya ke jingkui ame such a scene. Inyaro utrai Jesus Christ. Kohimen ko para. Ina penting mai ya ke jinya de pat ke jinge ke jongi bar Jesu. Ai bahar ke jinga e jong ke ne ke sni burom jong ke Eucharist bakui pat ke jing ong lindo kanam wan hiar. Ha ke ne ke janmit ha ka bagi puswan ke jing sha shitom jong Jesu. Ke jing snow marwe jong Jesu kumpangi long mangir. Abara shimit u Jesu wala sa marwe wala duwai. Shirhem hakamatu belai upa dap ta ke jingi. Ai ngiru ninampla ya ke jingi ke jogi menda. Bangin nam ya silong pat ke jingi jogi Jesu. Ke jing shitam jogi Jesu. Bangin dum dap ta ke jingi ya ke jogi. Ngange How belay bawran luar not how to bring with kilo, but out of Christ cool marway utrajani ya bala simakui ya balakana kamaria trisuti balai share ben kopal tis pinatus nasana mayu laya patrebu laya shimaya akasuni kabari pipar kibaya Lekishami shashkaman play bawran luar Nandaman Pashari Payipaya, Nane Thomas Sivakui, Hakabalan Katalipakui, Hagasinisolo Kirikui, Hagajima Kipo, Hagajimi Pakado, and Hagajimi Pamchiku. Amen. Kohimen ko para inang watra hautrai abar ke jintu bojogi. Utrai ublay unsapdiam ya ke jinkar pahajo. Daka jings ngeurit mensiam inang duai kotrai snap isne ege jing duai jugi ya ke jing karpahat jugi karko karto ini ko Jesu able kopa iwatra ame ya kabalam bakui ya upa bakui Pope Francis ya ki cardinal ya ki bishop ya ki lendos able ya ke riniam bad ki bange baro satala ka barte menangkar ko karto ya baro kam dame ha ke ne ko por janga jing sosi ke jing chincha ke jimpa ke jing sno ko la menangkar ko menam pensle ni karpat ya me ko trai ni duwairu nagabenta baro kiri kaparte baro kawai kamdame yaka jimpang COVID-19 hakaba bon ki priyo kilang na hakane ka jinjinja kane ka apotsni don bon kiri ki basno kutla kimpiang ka tawai kashi bon ki kon ki balakla karko kardo katrai menang pelai lut ya kaperte baro kawai na kane ka jimpa menang sin sharma me halo kane ka COVID-19 ba kaperte kanio jingsu jingsai ka jinglai
Ngi kerpat ya me kotrai. Ni kerbar ya me kotrai. Ngi duai nagabinta kari jogi, nagabinta ki nom sen shar jogi. Kamta me ki state ki badon hapadeng ki jima, ke jing shitom ka bajur. Kumjur nagabinta ke North East India barakawai. Ya ka state jo. Menang yada, menang sumari ini. Na kene kabor jangene ke jimpa. Kenapa nginduk iyo iya ke jingsuk. Ngi kerpat ya me kotrai. Ni kerbar ya me kotrai. Ngi duai nagabinta baru ki kon mensiam. Ki Kristan setelah kepartai kita sakut haji kelam mas kelam jinglenium kerko ye ki baro hakane ka por jang ke jing snow kinja jing snow marway kinum do ya ka jing kermen jogi kinang kermen ha uble kinang I ya uble kinang roy ha ka jinge ni kerpat ya me kotrai Ni kerbar ya me kotrai. ni duai nagabenda baro ki briu ki basakama ki bangop ha kapok ki ba penne e ka donor barsha ya ka jingi kai jang ka bana bamaki kin kala ka bakin wan pai sha ka jingi ka banella ka bashisha ki karpa ya me kotrai Ni kerbar ya me kotrai. ablay trai kin trai ni wan ram hame ya ka jing karpa barit jo menang pedian ya kini ke jing karpa jo wat kumjur ya baharo ke jing tumo kabangiton halaka jangka mensiam jo menang pensle iki baro menang penklain iki baro haka jinghe haka jingshan ya telitela ni panya kene dau kris utrai jongi Amen. ya duai ko himen ko para baga jingkinya janga ba jampi kalong ka bapdiam pun ha ublay upa badan bor baro To try me chinya le ti chokri nakabanda ka chinya ro ko ro ka katlen choku ka chimanto ni be balang ko choku baro ko ri toy hangi ko try ni karpan bangilla banshim menta hakini ki jimmaya da ka babiddo namar ka tasim bala penmenda ya kene ka jingkinya la pendat ya ka kam jang ka jing siusta iengi da ukris utrai jangi Amen. utrai undon rengka bethim Reka kathiru tokem diu yala ki donod ikatiru ki shau Panginay mo ya utray ublay jangi ka shomhok barkade
Dashisha kalong kabashong hot bat kabade kadeti jongi bat ka jin penim yengi hamal la ka por bat ka jaka banaimu yame kotrai ko pa bakui ko blei badan bor bat bam chikut leba utrai jongi u Jesus Christ namar mau ulong ulindo bashisha bat bam chikut ubat da ka babu ya karati jong ka jinkinia ka bane jino ula torwa ya la dai ningkong hame kumun jinkiniya bapeni badula hukum yangi benterwa yakane ke jinkiniya banken mau yabu kalbangi bam yakado jamu yakaba lakinia naga benda jami la ben kalain yangi bakat bangi di yakasnam jamu yakabala ben play naga benda jami kasai kuit yangi bakumda rankar baki angel baki arkengel ki kas em baki hima but bar ki pipe lin but ki bo jeng ka bane ngirwai ya ka jingwai ya ro ya me ka pa kalam sange ngi ben bana utrai uletipa perfect sawada gawurong jongme Hosanna Hosanna Turai uleshatron Hosanna daga jingri balai daga men siam bakui tonginang pai shau trai wat ni tuai na do kadonu ko trai ko ble pa yo men siam bakui halo janga halo ki inga sen janga halo ka jingtoro bakui janga menang pediang pura yenga da men siam bakui jame ko trai pen kandang yenga ko trai pen sule enga ko trai banga wantra hame ke jing shito ke jing jinja ke jing sonsi ke jing talak ke jami ke jing mom jang do lu jami ya bahar ke jing ang lu jami ni wantra hame shakane ke tuan ke tupa menang pa ya men sim ba koi hando jang aru ko trai ban pen kandang ban le ke kamperla ha ke jing im janga tuai na do ka do papinduk long kubajo kabajo halor ke baro kapapinti kapapin kusulaya mi dashisha melong ubakui katrai katamay jang ka jinkui baro namar ka tang ikar paadi mi to pen koi pen kandang ya kini ki jing tarwajang dak bapa ya men siem jame kumga unje halo jangi bakinduk ke lalong yani kamme bakasna jangutrai jangi o Jesus Christ haka por baladi no yabu badala ka monsnopa ulapdian ya ka jingsha shito ulashim ya upu badaka ba aimu yame ulakdiya yabu badula ai halake sentrani upon toshim batabam nakane pi baro namar kane kalong kamedjanga yakaba enaiti nagabenta jampi
Akaju kedu komentar le abang. Ula shim ya ka kuri. Badang ka bai mo biang yame. Ula aya ka ha la ke senran upang. To shim bat di na ka ne pi bara. Nama ka ne ka lang ka kuri janga snam janga. Janga jutang bat mai bat bam jukut. Ya ka bayan pen mi naga benda jampi. Pa naga benda ki babon. Ya ka ban mak ya ki po. To leya ka ne ban kan mau ya nga. Ka jing maya jom ka jing e. Ni benaya jing yap jom me ko trai ba. Ni kaya ka jing mi pa jom me. Paduka menawa. Paduka menawa. Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jing ya ba ka jing mi pa jung. Ngi tarwa me ko trayo po jung ka jing ba ya ka kuri jung ka jing pening. Ngi rai go aide namar malan yu ye ni ke ba be ban yang hakama jung me ba ban shakri ya me. Da ka bas nge bare ni kar pa ye me. Bangi ke ba yo benda ha ka mek ba ka snamu kuris. Ngin long ke ba la pinya teli ka we da umen sim ba koi. Takan mau ka traya ka balang jame ka bala priyanga satala ka parte. Bata penjana ya ka ha ka jingi Renka bado Francis upa ba koi jami. Father answer administrator jang ka diocese but bar ka lingdom but ki riniyam. Takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang ba kinte ki bala yotiya da ka ba kermen ya ka jimi pa. Badia baro ke bala kalat no ha ka jingi sune jame. तो पढ़ियांगे की शाका जिंग शाय का कमांड जमे तो इसने यंगी बारो नी कर पाने में कनंग बारें का बट कमारिया तेईस तो टिबक हुई का कमी जो में पढ़े वो जॉस बकोडो कोरिन चंका कि अपोस्टल बक हुई फ्रांसिस डिसेल्स बक हुई बट बारो की रिकोई कि बला पेंसनो भाई में पत्तेंग ला पत्तेंग इंदो बलम की बा बिट बनियो बेंदाले माके जिंगिम बम जिकुत But bangin ni raw, but pindon burong yame, daw, ukun jame, u Jesus Christ. Daw lembadu badhau, kallo hame uble uppa badan bor. Haka jingalang kawe jumumen simbakun Baro ka burambat ka jingyaro Junom la junom Amen. Tanging duway kung bao Jesu lahi kaya giban duway Nginang kem Bakane kalong kasngi kabadap da ka jing pensle. Ha ka bagikin mau ya ka jingin ka bapanat jo Jesu na ka benta jami baro. Da ka basen ya ka Eucharist bakwit, da ka basen ya ka jinglong lindo, pa da ka bahikai ya ka hukum ban id. Ko himen ko para nginang pentema ya ka jingim jogi, nginang karpahad ya utray, ba unang shimti pura yani ya ka parte baro ka way. Ai ka jim pensle jo Jesu nang wan hiya halong ka parte kam ta me na kane ka ha kane ka jinglong jang ka jimpang coronavirus ai barang inang lai lui ai bangin nang ya jingkoi jingkia halo jungi halo ki ka sem jungi ko pa jungi Amen. kalong ka pui ka teng jungi kan wan ka ima jungi kalong ka wan jungi ha ka pindo kumba habene
Toai yang ini mendaga jimbang juni kabahala kasih. Batu maaf yang ini yang direntang juni. Kumbang irung yang maaf yang keberes diri. Batu agelam yang ini syada jimpan syoy. Hendrai tak perlain yang ini naga basuniyo. To perlain yang ini kerpat ko try naga jingsuniyo barra. Haga jings bon jamme. Toai jings sub jings sign haga singi jungi. Krempa daga jinga rap ka jinga sene jamme. Ngilai para bo naga pop. Banginiyo jinga da naga jing jinja barra. Kabang idangap kamilendi aga jingkar men bakui. Baga jingwan pa jungunong penim jungi. O Jesu Christ. Nama kami kalong kalima, kami kabuah berkaburong, cinong la cinong. Kotrai Jesu Christ, may balong haki apostol jamme, kajing sub nga happy, kajing sub janga nga ay happy. Wat bay yaki pop jangi, Henry yaga jingay janga balang jamme, bad haga jings bon jamme, to ay haka, yaga jing sub bat kajinga tali kaway katkum ga bon jamme. Mame ubaim bad basensya, junong la junong. Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengka batpim Rengka batpim. damda kajing idutrai dongin yaigo markele. Hakami ukun lambro jango bele. Hakami ubakit no yaki pop janga perte. Sukito ke bala kotsha kajing kawai jango ukun lambro. Kokenrat ng siyong hapagmamulong po kaling jonga, and ratio ang tanggapin ng kasakyan. Kapa bidang pediang yau Jesu ke communion mensiam. Duai. Bawin wan hapo jambi. Parun penslayapi.
ko trai Jesu ngis no ngu yame nagabenda ka jingi ha ka bamela ai lut yangi ya ka jingi baro kawai ngis no ngu yame ko Jesu nagabenda ka jing spon yi jome ngis no ngu yame ko Jesu nagabenda ka bor baro ka bamela ai ti ha ka partai lemba ka Eucharist bakui lemba ka sacrament lemba ka jinglong lindo ha ka ne ka sni ka bakui ha ka ne ka sni pale bakui ha ka ne ka janmid ngirang duwai nagabenda ka bor jame ngirang mau hadu katno mela shashitom ban sangi ka Eucharist bakui banai ti ka Eucharist bakui nagabenda jami ko Jesu ngis ngongo yame nagabenda ka ne ka jingi ka bapala jame halo jangi vei pai vei lemba ka bor jang ka ne ka Eucharist bakui lemba ka bor jang ka jinglong do jame jinglong snam jame perlai doi yangi penim yangi pen kai pen kia yangi ko Jesu kam dame ko Jesu upai jame ubangei hame ubayid yame kim shimla la ban wan ban mane yame kila don ka jings ngosi kim mis yame manus nem ki shaityo ban pediang yame hakamet bat kasnam henry mintaus nem ki pediang yame haka communion mensia ko Jesu menang pensle yaki baro menang penkantang yaki baro da ka jingir jame menangai bor yaki baro da ka jingir jame kargo kardo yaki bampang ki bashita ki bajincha Yid yaki baro sumar yaki baro perlai lut yaki baro pen koi pen kia yaki baro tongin nia tuai to ai hangi ko ble badan bor baro kumbana pendim mai yangi da ka jing kawai mi jamukun jame ha ka ne ka partai kumdaru minlam ki babiddo ban hun ha ka jing kawai kabam juk ipanya kane da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bepi ublei badan bor baro in karko yapi uppa bado kun bado mensim bakoi Amen. ya lesu ban pen bana ya ke kubar babha jangotrai da ka jingim ka jompi Niso Yahweh. Kani kahukum jomna Bapinya ikut kenyang mengalai yapi Kacing kita lo kabaya syasne Kacing kita lo kabaya